Često mi pišete kako vam je jesen draža nakon mojih fotografija i da uživate u njima. Ali nije poenta samo u lepoj fotografiji. I nije poenta u tome da li ćete je lajkovati ili ne. Nije poenta u brojkama, ali zaista nije. Poenta je u tome šta kod svakoga od vas izaziva neka fotografija. Opis, video ili osoba. U tome je draž društvenih mreža. U tome je draž fotografije, videa i osobe. I nije poenta u jeseni, nego u osjećaju koji sami stvaramo. Što smo prisutni, što se radujemo svemu što nam život pruža. Mirisu kafe i malim rutinama. Onim malim stvarima koje nas čine srećnim. Onim malim stvarima koje zaboravimo. A nikako ne bismo trebali. Ne žurite. Zastanite i oslušnite život oko sebe. Poslušajte šta vam to govori. Radujte se svemu što je oko vas. I da, zato upijajte sve što vam jesen pruža. Boje, zvukove, zvuk kiše, miris dunje, pucketanje lišća. Dajte mu šansu jer ima toliko toga da vam pruži. Volite, uživajte i živite.